أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam mi salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗa on kala wonɓe men darde fewndo en direct ka Facebook laawol kisal ɗo jeyaɓe yimɓe aljanna. Musidɓe julɓe tedduɓe, moƴƴere ko okkata aljanna ko honni woni ɗen moƴƴereji bani adama no hato jini e moƴƴere buy fi yo heɓo e aljanna. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe addani e moƴƴereji buy fi tawata sa heɓirari kunda a heɓiray kunda. Yo Allah okko en fo meɗen aljanna. Ko honni woni ɗin moƴƴereji, Allah no tagi fo makko ngo waɗi noneji o tagi yimɓe ɓen, o tagi jinnaji ɗin, o tagi malaika ɓen. Enen o tagi en e loopal, baba men adama ko e loopal taga. Enen luttuɓe fo taga ɗen e toɓɓere manijo, ko ɓuri jasude ko jaasi kon, ko ɓuri ñeddugol e ko ñeddi. O tagi jinnaji ɗin e yiite, o tagi malaika ɓen e annora. Malaikaɓe ɓen noon ɓe mari sifaji jowi ko bani adama e jinna mara: ñamata, yarata, ɗanotako, resata, yeddata Allah. Ɓeɗo si toriki Allah ƴettanayi ɓe. Joni noon ɓe malaikaɓe ɗo ɓe anduɗe ñamata, yarata, ɗanotako, jombata, ɓe yeddata Allah. No wodi piiji joyi ma piiji jeɗɗi enen bani adama sen waɗi ɗin ɗon, malaikaɓe ɓe toranto en Allah yo Allah hon yaafo en okka en aljanna. Ko ɗin piiji jeɗɗi ɗo mi faala en yewtugol ɗo. Hiɗi ɗuuɗi ha kono mi ƴetta jeɗɗi e majji. Mi ala kadi natude e sarton ko ya eto musidɗo julɗo tedduɗo etoɗa waɗa gotun e ɗiɗo. Sa waɗi gotun e ɗiɗo haray malaika ɓe hino insinanadema hiɓe torade Allah yo Allah yaafoma. Mijidi noon sa waɗi ɗi jeɗɗi noon ɗi fof, haysiko gotun kun waɗɗa ñande ɓe inna yo Allah yaafoma. Ko ɓeinta Allah men torike ma yaafomo, Allah men torike ma yurmemo, Allah men torike ma jaɓanmo. Malaika ɓen noon la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ɓe yeddata Allah ko Allah hon yamiri ɓe kon, ko ɓe Allah yamiri ɓe ko ɗum ɗon tun woni ko ɓe waɗata. Pihun ara nun kun ko tawata kon, si a waɗi kun malaika ɓen toroto Allah yo Allah yaafoma. Tawata ko pihoy koye wattanta hakkille muɗum. Go'o, ndaroygol nawnuɗo. Sa ndaroyi nawnuɗo fodde hiɗa ndaroyimo ton ka wonɗa to malaika ɓe no torade Allah yo Allah o yaafoma. Fodde hiɗa jooɗi ton haɗa jooɗi e nder wenduji jeyande e wenduji aljanna. Ɗiɗi, juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Sa juuli e nelaɗo kadi malaika ɓen toroto Allah yo Allah yaafoma, yo Allah hon yurmema. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah e malaika e makko ɓen dey hiɓe juulude e nelaɗo. O wini onon gomniɓe ɓen kadi fop juule e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tati, a suhur, sullagol. Neɗɗo immotoɗo kadi sullo, malaika ɓen torantomo yaafuye. Neɗɗo kadi immotoɗo janto inde Allah ado subaka on juulede o insino, oɗo kadi malaika ɓen torantomo yaafuye. Wa yastaghfiru lahu, insinantomo ɓe wonɓe ka kammuli. Nayi, jannugol yimɓe ɓen ko moƴƴi. Neɗɗo karamokojo jannayɗo yimɓe ɓen, on ɗon malaika ɓe no torade Allah yo yaafomo. Allah in nelaɗo sallallahu maki honno, wa innal alima, no gando, la yastaghfiru lahu, no insinanomo man fi samawati wa man fil ardi. Dendangal ɓe wonɓe ka kammuli e ɓe wonɓe ka leydeli, ɓeni wo hatta al hitanu fil ma'i. Hay liƴƴi ɗi woni ɗin ka nder ndiyam no torade Allah yo Allah hon yaafo o karamo kojo wonɗo e andinde yimɓe ɓen ko moƴƴi. Yo Allah yaafo en fo meɗen. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kadi landano ko hombo ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen. Ɓe maaki khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ko ɓuri moƴƴude e moɗon on fo ko on jangude Qur'an ha wawi o janni goɗɗo. O neɗɗo wonɗo e andinde yimɓe ɓen ɗo kadi ko moƴƴi, o ɗo kadi haray malaika ɓe no insinanademo. Enen non joni ko Qur'ana tum ma ko hadis tum la, ko kala wonɗo e jannude yimɓe ɓen
gandal nafaygal ɓe ka gurdam maɓɓe nafa ɓe kadi ñande ka lakara maɓɓe. oɗo haray himo tawora ton ɗon andi nelaɗo sallam ko maki wo ɗaɓɓire honno siɗon faala aduna ko yo jangu, siɗon faala lakara ko yo jangu, si hiɗon faala kadi aduna wo lakara wo haray ko yo jangu. gandal ngal gandal wongal wo so tawi ko nafaygal haray inchallahu ngal ɗon kadi malaika ɓen haray hino insinanade jommum hay liƴƴi ɗin ka nder maayo. kala faalaɗo yo malaika ɓen insinanomo haray yo janno yimɓe ɓen ko moƴƴi. jowi hikki kun ɗon kun talabul ilmi ɗaɓɓoygol gandal. an neɗɗo yaltuɗon fi ɗaɓɓoygol gandal malaika ɓen kan no torade allah yo allah o yaafoma. talibul ilmi ɗaɓɓowo gandal nafaygal mum hara noon numéro on taw ko gandal sharia ngal, gandal diina ngal, ko ngal ɗo wonta numéro 1 qur'ana e sunna. o watta ɗon no hande kadi gande luttuɗen fop haray hino dagi, kono o daɗɗira ko woni ɗaɓɓude kon gandal qur'an e gandal sunna, tawhid ɗum iro e makko ha jooɗo kala ko ƴetti o watti ɗon hande kadi nafaymo. kono si tawhidi ala ton, qur'an e sunna ala ton, kala gandal ko heɓoyi ton so wattanari hakkil ngal lorraymo. si ɗum ɗon feƴƴi kadi ko honɗum gollal kadi watta ha malaika ɓen insinanoma as-safful awwal, juulgol ka safa arano. si tawi ka saffal alano juulata malaika ɓen kay toroto allah yo allah on yaafoma. si ɓe torani kama noon allah on jaɓay ko ɓe tori ko. jeega ɓum kuma aɗo sakkitoron kon honɗum kadi ko honɗum hikki ɗon intizaru salati ba'da salah, habbagol waqtu ɓaawo waqtu. juula waqtu ha gayna habboɗa ɗon kadi oya waqtu goo kadi on ɗon kadi fodde hiɗa habbi ɗon oya waqtu salmina habboɗa oya haray malaika ɓen hino wiwde allahumma ighfir lahu, allahumma arhamhu, allahumma tubu alayhi. ɗum ɗo fof kadi habbagol julde jama haraɗa lerɗi fi heɓugol julde jama, andu an kadi malaika hino insinanadema. haray ɗiɗo ko yoga e piiji golleji moƴƴi ɗi waɗata fi yo malaika ɓen toranoma yaafuye. mi fillitoɗi no tawa e majji daroygol nawnuɗo. ɗiɗi juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. tati sullagol. nayi jannugol yimɓe ɓen ko moƴƴi. jowi ɗaɓɓoygol gandal. jeego juulugol ka saffa arano. jeeɗiɗi habbitagol waqtu ɓaawo waqtu, ma habbagol waqtu fi heɓugol julde jama. ɗi piiji ɗo jeɗɗi kala kon waɗɗa e majji ya andu malaika ɓen insinantoma ɓe toro allah yo allah on yaafoma. mi toriki allah yo allah on yaafolam, yaafo ono wonɓe landarude, yaafo kadi kala jentoyi ɓe yewtere nden nafitori, yaafo kadi kala sakitoyi ɓe yewtere nden hara ko fi allah kadi. yo allahu on yaafo en fof meɗen okka en jannatul firdawsil ala, yaafo en bakkatuji meɗen jani e tosoki suuɗiɗi e feeñuɗi, ittana en andeji meɗen jani e tosoki, ɓuttinana en adna, malnoya en laakara, ɓeydana jogi ɓen okkora ɓe jogaki ɓen, yaafo faati ɓen fewna wuruɓe ɓen, okkora marɓe ɓeydana marɓe ɓen okkora ɓe jogaki ɓen, fewna majjuɓe ɓen tabintina fewuɓe ɓen. rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama. mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah waɗo hara ko sabi allah mi yewtiri, kala heɗoyɗo kadi yo heɓora sabi allah, kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo goɗɗo kay nafitorimo. mi toriki allah on yo allah on tawnumo e ɓen ɓe malaika ɓen insinanto torano yaafuye. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. yo allah on wurnu tabintina laawol kisal.